Twongeye kubasuhuza mwese abakunzi ba Tuzarutsinda TV ndetse n'Indoro TVN, tubararikira amakuru yacu y'uyu munsi turi ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu, umwaka w'ibihumbi 2026. Tudatinze reka tube twakwinjira mu makuru twabateguriye muri iri joro kugira ngo mube mwamenya uko akarere karaye ku mutekano wifashe, kuko natwe tudahwema kugenda tubagarira kuri tele tubazanira amakuru yizewe y'ukuri. Reka amakuru yacu tuyahere mu misozi miremire y'Umurenge muri Kivu y'Amajepfo ahatuye Abanyamurenge, hakomeje kugenda hagaragara umutekano mukeya umunsi ku wundi, ubwo ingabo zakoresheje leta ya Kinshasa zaga zizamuka ziva Uvira zishakisha gufata za Mitamba, ariko kuri ubu ngubu Mitamba hakaba hagenzurwa n'ihuriro MDP Twirwaneho rikomeza kugenda rigwanira abaturage bo mu misozi miremire y'Umurenge. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bagaye bazamuka ku bwinshi bava za Uvira bashinga za Munanira za Gafinda kugira ngo babe bagaba ibitero bikomeza Mitamba bahafate, kandi Mitamba ni ahantu bafite strategie y'urugamba, ubwo MDP nayo itemera kuhava ikomeza gukora ibyo byose kugira ngo isubize inyuma ino koresha leta ya Kinshasa ishakisha kuhafata kugira ngo bizaborohere gukomeza guhungabanya umutekano w'abaturage, kandi MDP ikomeza kugenda ikumira ibitero bishakisha gukomeza kugiraho ingaruka ku baturage baherereye mu misozi miremire y'Umurenge. Rero ku munsi wa none amakuru yizewe aturuka mu misozi miremire y'Umurenge muri Kivu y'Amajepfo agaragaza yuko uruhande rwa leta ya Kinshasa nyuma yo kohereza ingabo nyinshi bashira imbaraga nyinshi mu bice za Mitamba bagambiriye gufata Mitamba, ku ruhande rwa leta ya Kinshasa harimo Abatanzania, harimo Abarundi, harimo FDLR, harimo Wazalendo, harimo Imbonerakure CNDD FDD, abo bose ni bakomeje kugenda bashira umugambi hamwe. Rero iyi koalition leta ya Kinshasa nyuma yo kugaba ibitero biremereza Mitamba baje gukutwa n'inkuba batazi aho ziturutse, ubwo amakuru yizewe avuga yuko ingabo nyinshi zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa mu gitondo c'uyu munsi baje kugaragara mu mujyi wa Uvira, ubwo bamanuye inkomere nyinshi zakomerekeye ku rugamba ndetse n'abandi benshi b'abayobozi basize ubuzima bashakisha gushingurwa za Uvira. Rero za Mitamba hakomeje kunyerera, uruhande rwa leta ya Kinshasa bakomeje gukoresha imbaraga zose bashakisha kuhafata, ariko n'ubundi ntibikunda kuko MDP iri maso kugira ngo ikomeze irengere abaturage baherereye muri ya bice. Rero ku munsi wa none mu gitondo nibwo Uvira hagaragaye inkomere nyinshi zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Andi makuru avuga yuko nubwo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakubititse, umwanzi ntabwo ari kure n'aho abacu bari. Amakuru aturuka mu misozi miremire y'Umurenge avuga yuko ku munsi w'ejo leta ya Kinshasa ishobora kandi kugaba ibitero biremereye mu bice bya Mitamba nyuma y'uko bakubiswe cyane basubizwa inyuma, ariko n'ubundi ntibaraheba. Ku munsi w'ejo bari gupanga ibitero biremereye kugira ngo bazagabe za Mitamba, ariko n'ubundi bazasanga hanyerera. MDP Twirwaneho iri maso ikomeje kugenda igwanira abaturage baherereye mu misozi miremire y'Umurenge. Rero ivyo bitero biravugwa, imigambi ya leta ya Kinshasa ikomeje kugenda itegura zo gukomeza kugaba ibitero za Mitamba bagambiriye kuhafata. Rero amakuru yizewe yemeza yuko ivyo bitero biri guteganywa ku munsi w'ejo yuko zagabwa za Mitamba, ariko Twirwaneho bari maso, ico nzi nuko bazakubitwa n'ubundi nkuko basanzwe bakubitwa. Rero amakuru aca tuyasimbukire mu Minembwe tubabwire amakuru havugwa. Ku munsi wa none Minembwe haje kugabwa igitero ca drone mu gitondo caje kurasa za Karingi. Mu ijoro ryo kuwa gatanu buca n'iposho hongeye kandi kugabwa ibindi bitero bya drone mu Mikenke. Rero bwakeye uyu munsi ku Cumweru mu gitondo birasa kandi biragabwa za Karingi. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ntibahwema kugenda bagaba ibitero biremereye mu mihana ituwe n'abaturage, kandi abaturage ba Minembwe bakomeza kugenda bavuga yuko bakomeje kugirwaho ingaruka n'ibisasu biremereye bikomeza kugenda biraswa mu baturage, mu bana no mu bagore. Rero ibyo zose leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ikora ni ugukomeza guhamura abaturage, ni ugukomeza kwica abaturage. Niyo mpamvu abaturage bakomeza kugenda basabisha imiryango mpuzamahanga, imiryango ishinzwe kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu kugira ico babikoraho no gutabariza abaturage bakomeje kugenda bagirwaho ingaruka n'ibisasu bikomeza kugenda biterwa n'uruhande rwa leta ya Kinshasa. Minembwe ni agace kamazemo iminsi nyinshi karimo ibitero, ubwo leta ya Kinshasa, leta ya Gitega bakomeje kugenda bagaragaza bashakisha kuhafata, bashakisha gukomeza kwica abaturage, ariko kugeza kuri ubu ngubu Minembwe iracagenzurwa n'intare za Sarambwe n'Amadubu. Niyo mpamvu urugamba tuzarutsinda. Mu by'ukuri ndagira ngo mbe nabaheza icizere, mbere yuko nabaheza ico cizere kamanze mbahize mpore kuyozo z'intambara twakomeje kugenda duhura navyo. Ni ukuvuga ngo ikiriho co ubutegetsi bwa Gisegeti, ubutegetsi bwa Ndayishimiye bazatsindwa nta kabuza, kandi bazakugwa n'isoni. N'uyu munsi bari kugenda bakora ibitero bisa nko kwiyahura. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwa Gisegeti ndetse na Gitega bagaragaje imbaraga zabo zose, bashora imbaraga muri za drone, bashora imbaraga mu gisirikare bagambiriye gufata Minembwe. Rero kuvuga ngo ibihugu bibiri vyishize hamwe ndetse bifatikanije n'inyeshamba bananiwe gufata Minembwe irimwo abantu bangana kuriya, irimwo Abanyamurenge, noneho bibatera nk'igisebo. Kuri ubu ngubu barakora ibitero bisa nko kwiyahura, niyo mpamvu bakomeza kugenda bica abaturage batareba ngo ni aha ngaha barasa. Ni ukubera yuko basevye imigambi bari bafite kugeraho batayigezeho. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na Gitega bateguye operasiyo yo kurasa umunsi kundi badasiba
Iyo operasiyo yari ikomeye cane, yari igambiriye gufata Minembwe, ariko kuri ubu ngubu operasiyo ndibaza yuko igiye kumara nk'amezi abiri idasiba nta munsi w'ubusa intambara itaba, kandi badafata aho bari bashaka gufata. Ibihugu bibiri vyifatanyije n'inyeshamba binaniwe gufata ahantu hariho twigwaneho. Rero ivyo rero vyabateye guseba, niyo mpamvu bakora biriya bitero vya drone vyo kwiyahura ariko n'ubundi ntaco bazageraho muhumure, nubwo ibitero vya drone bikomeza kugenda bigira ingaruka ku baturage, bikomeza kugenda bihitana abaturage, ariko turatanga amparo ariko tubabwira yuko leta ya Kinshasa ndetse na Gitega baratsinzwe, kuvuga ngo ibihugu bibiri bifatanyije n'inyeshamba kugeza kuri ubu ngubu ntibarafata Minembwe, nubwo bakomeza kugenda bakora ubwicanyi ariko kandi aho bari bagambiriye gufata ntibahafashe haracagenzurwa na twigwaneho. Rero ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakomeje kugenda bongera imbaraga nyinshi ariko n'ubundi ntaco zibagezaho, ntaho bagera, ntabwo bafata Minembwe kandi bazahora batsindwa, nubwo badahwema kugenda bongera imbaraga nyinshi i Murenge. Rero ibitero vya drone nivyo kwica abaturage, nivyo gutera ubwoba ariko ntabwo bizafata Minembwe, ntabwo bizafata akarere. Nuko vyifashe, nuko umutekano umeze i Murenge uyu munsi za karindwi ibitero vyagabwe na leta ya Kinshasa birasa mu baturage, gusa ntituramenya umubare w'abaturage baje kuhakomerekera ndetse no kuhagirira ibibazo nk'uko iza drone zikomeza kugenda ziraswa mu mihana ituwe hagati ndetse na za Mikenke, naho ejo bundi hashize basuye kandi kugaba ibindi bitero za Mikenke, haravugwa n'ibindi bitero biri kwinuka bigambiriye gutera za Mitamba. Rero ku munsi w'ejo tuzabaheza andi makuru arambuye, mwari kumwe n'umunyamakuru Pascal Kamunege, ugenda ubategurira amakuru avugwa i Murenge mu misozi miremire y'Umurenge umunsi ku wundi.